Parlok nga pinaso ba pi session sa kanang channel ko nga. Asaw ya page nga video nga kapat ri pi pinaso ba man subscribe nga channel. Man kum jo share ba like nga videos ko jangi nga channel. Tani video gan pi wat utit badang ba ru radon ksain. Menenang step ngawan wat tit klaw ban ngaliyo egitit ndrei kini gitit ngai iba kilong ki badang lung bat ki badang kasla jong ki kapat dahe ndrei ondang lapo heyeng ngapukut iki bat ngali ban ngal shem bah kanega met jong ne utit ladon giksan tinggal ngok malai ba utit badang bah ru ladon giksan parlok siu ha share ni video saki parlok sofi kenapa ki gen yo tip haba ki yo tit siu ha pe ni video hadi bukut mapin yo jing tip bat kum jo bila bersakhi lagi tawi ki kabat te kum